Oh, kayak tren dulu nih, kayak. Wah, katengah pikul sekali nggowo tren dulu nih kayak lur. Kayak piye jal. Tahu nih tua tapi tenagane cek lumayan kayak lur. Sin duwe rek ngetok nganu isin. Kuat Mas Don? Kuat lah. Wuh. Ini 40 kilo Don. Don. 40 nang ndak wi? 30 lah paling enggak. 30 punjul sithik wi Don. Lucu nih Dan. Apa tuh ya Dan? 25-an ya Dan. Abot. Kowe wong loro. Petang puluh lebih, Don.